So guys, ini ialah Moondrop Space Travel 2. Jadi ini true wireless earbud daripada Moondrop, company yang sangat well known dengan dia punya audio products yang berkonsepkan waifu. Jadi untuk specs Moondrop Space Travel 2 ni, dia ada Bluetooth 6.0 dan dia punya codec dia cuma ada SBC dan juga AAC codec, tak ada high res macam LDAC whatsoever. Kapasiti bateri dia adalah peningkatan kalau dibandingkan dia punya first edition. Yang ini dia punya sekali penggunaan dapat dalam 7 jam, dibandingkan first edition dia cuma 4 jam, dan charging case boleh bagi tambahan dalam 24 jam. So kita tengok dari segi dia punya design Moondrop Space Travel 2 ni memang copy paste daripada dia punya first edition, tak ada perubahan. Dari segi dia punya charging case pun sama, ada punya earbud dia pun sama. Bezanya untuk this time around ada extra color, yang ini warna hitam hijau lah. Tapi apa yang uniknya, yang color ni dia nampaklah macam cyberpunk punya vibe lah. Dan dia masih lagi mengekalkan no lead punya charging case, so dia rely on magnet, tapi nasib baik magnet dia agak kuat lah. Cuma kalau goncang kuat sikit, boleh jatuh dia punya earbud dia. Tapi Moondrop pun ada jual aksesoris tambahan untuk dia punya charging case. Leather case tak silap saya yang boleh tutup dia punya charging case ni lah. Sebab apa dia buat asing? Sebabkan dapat buat more money lah. Kalau cerita dari segi dia punya fitting, memang bagi saya biji lah macam korang pakai first edition punya Moondrop Space Travel. Tapi bila saya kata korang tak pernah pakai lagi Moondrop Space Travel yang first edition ataupun yang second edition ni, fitting dia memang typical stem design. Dia boleh bagi keselesaan yang okey, macam ala-ala korang pakai AirPods Pro lah. So untuk overall designer, besides dia punya colour, nothing new, sama saja macam dia punya first edition. Dari segi dia punya mikrofon, korang boleh dengar mikrofon test ni. Testing 1 2 3, testing 1 2 3, testing 1 2 3. So guys, inilah cuba mikrofon Moondrop Space Travel 2. Cuba-cubaan 1 2 3, cuba-cubaan 1 2 3, cuba-cubaan 1 2 3. Okay, saya tengah guna mikrofon dia dengan keadaan music saya ada kipas, so ada sedikit noise. So, adakah dia boleh tangkap suara saya dengan bagus ke tak? Boleh komen di bawah lah. Dari segi sound quality Moondrop Space Travel 2 ni, kalau di compare lah dengan first edition ke atau mana-mana IM, sound dia memang typical Moondrop, which is neutral tuning, bass, mid travel, sama rata, boring tuning. Tapi still ada dia punya app lah yang korang boleh adjust, boleh pilih dia punya preset, nak bagi extra bass ke, nak bagi extra treble ke. Tapi untuk dia punya preset sound dia memang typical Moondrop lah, macam sebiji lah macam korang pakai Moondrop yang Space Travel yang first edition. Dari segi dia punya technicalities, dari segi dia punya separation, soundstage, imaging, biasa saja, nothing wow factor sangat. Untuk dia punya active noise cancelling dah juga dia punya transparency mode. So ini dia punya performance memang tak ada beza jugalah kalau di compare dengan first edition. Dia punya active noise cancelling dia taklah bagus sangat, tapi still dia quite usable. Still boleh reduce noises dekat sekeliling korang. So macam korang naik train kan, sambil dengar earbud ni, dia boleh reduce, tapi dia tak boleh reduce terlampau banyak sangat lah. Still boleh dengar bunyi bising, bunyi white noise, so still kuat. Same goes dengan dia punya transparency mode. Dia tak terlalu natural sangat, tak terlalu kuat sangat. Saya rasa kedap. Kalau korang nak have a very normal conversation, korang kena cabut lah. So guys, ada konklusinya Moondrop Space Travel 2 ni dengan harga dalam 120 macam tu. Jadi untuk this price range memang susah nak compete, sebab true wireless earbud dengan harga 150 ke bawah ada banyak dia boleh provide features macam ANC yang lebih bagus, contoh QCY ataupun earphone. Sekarang ni dah banyak true wireless earbud yang affordable tapi specs dia boleh bagi lebih bagus. Tapi bagi saya Moondrop Space Travel ni, apa yang dia boleh brag ialah dari segi dia punya sound tuning. Kalau siapa yang suka sound yang lebih ke arah neutral, ini antara the neutralist daripada neutral punya sounding daripada true wireless earbud. Dan satu lagi yang paling penting ialah ada sound ataupun prompt waifu. Okay, kalau korang tukar in between ANC ke transparansi ke, ataupun kalau on ni pun pakai, dia akan ada bunyi prompt waifu lah. Jadi kalau korang ni seorang wibu pro max yang memang collect this kind of things, yang waifu things, saya rasa ini antara true wireless earbud yang patut korang ada lah. Jadi guys, kalau korang berkenapakan Moondrop Space Travel 2 ni, boleh dapatkan sekarang lah, link di bawah. So guys, that's all for this video. Hope you guys enjoyed. Don't forget to like, follow and subscribe to Zafan channel, and I'll see you guys in the next video.